Wagagu riu ni utambite nginyagia wadi-ini ya Marioconi mwena wa Moro thutha wa nyumba makiria ma 30 gucinwo hwai wa ira na gutiga ikari 200 matari na wikaro. Ngaiha ici ciukite riri honge cia ugitiri ithiete mwena ucio kugacirithia ugitiri. Nginyanagia riu andu atatu ni maikitio ngono kuria murugamiriri wa gicigo kia Moro David Wanyonyi augite ni mekuera ikinya irumu ria mekunyitikana magicogera ngui ici. Hii yote imetendeka, haitatendeka kwa sababu ya kabila ama kitu kingine. These are criminals. Hawa ni wahalifu, na nikiwa hapa nikisimama kama DC wenu na wahakikishia kwamba tuko na fununu ni akina nani wamefanya hii. Tutachukua mkondo wetu, tutawashika na kuwapeleka kotini. Mwena-ini wake mubunge wa Moro Kuria Kimani ni ugite ni megukuruhania kamiti ya kuramata migunda niyo NLC niguo kuhota kumenya mihaka ya mutito haria iri, akiuria nduriri iria cikaraga mwena uyu ithingate thayo. Hamwe na uguo murugamiriri wa atumia wa Naikuru Liza Cherure ni ugite aria maratheremia rumena nenda-ini onao ni mekwerwo ikinya. Muthenya wa ira atongoria matiganite ni maracerete mwena uyu makiuria ikari mathingate thayo na urumwe orire borithi makiria itwaritwo mwena ucio kugacirithia ugitiri. Ngiribotera Kameme TV, Teta Wanjiku wa Wanjiku.